Сегодня у меня день рождения. Ну, спасибо вам всем. Икенче ғасырны вақлаған Евдокия Казачкова туған күнінде үзін құтлауға сүйінішін шулай білдірі. 106-шы тапқыры ғымыр бәйрәмін қаршылады ол. Әбі үлкенлер һәм қартлар йорты жетекшісі Евгений Савиновқа үткенлерін рәхәтләніп сөйледі. Береді ішләуші персоналарының һәр бірсіне рәхмәтін жеткірді. Хәтірі әйбәт Евдокия Казачкованың. Тірі тарих дейлер оның турыда береді ішләушілер. Тумышы біле ол Рус Мәнжесі ауылынан заманында хужалықта сыйыр сауучы болып ішлеген. Хызмет білен күн көрген әбі бүгін де хәрекеттерге ярата. Здесь она проживает в нашем доме. Евдокия Казачкова біздің үлкенлер йортында 10 еллап яшый, аңарда үрнек алырга була. Бүгінгі күнге қадар зихіне әйбәт, үзін үзі қорый ала. Һәм ол тұрмыш мәктәбін үткен кіші. Евдокия Владимировнаны сәғәтләр буе тыңлап була. Өлкәннәр һәм картлар йортында тәрбияләнүче бер сугыш һәм 18 тыл ветераны да бүләкле булды ул көнне. Татарстан Республикасы ветераннар һәм пенсионерлар региона иҗтимагый оешмасы исеменнән Бөек җиңүнең 70 еллыгы уңаеннан бүләкләр тапшырылды аларга. Өлкәннәрнең һәр кайсысы заманында тырышып эшләгән, үз җилкәләрендә күп авырлыкларны күтәргән әлеге өлкән буын җәмгыятькә файда китергән. Шуңа да хезмәтләре бәяләнгәнгә сөенечләре зур. Xuday Teala barısına da isenlik, sağlık, tinçlik versin. Bizim zamanda ağır zamanlar buldu. Bir нәрсе көрмедік. Hazır bireler, Xuday Teala indalarga sağlık versin. İşlerinde uңышлар. Әлеге сувенир бүләкләр Татарстан Республикасы Хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы тарафыннан хәйрия ярдәме максатында тапшырылды.